so koga kugira ngo polisi yakukwata umutekano gira ngo itare karenze ishaha 48 ishana 48 kuzukurenga washanga umuntu wo batamurekura umuntu nakora ki umuntu noteka yo complaint abo kubabura polisi yone ni nuri kujukura haro OC haro ba DPC ba OCCID so waboyine OC station aha polisi arukura polisi ukashanga bareno bakubuzabuza ninga IO investigating officer nakubuzabuza mu reporting hari kuba namuciraho kore wa reporting kadiyero ngo witunga nkongoro nyabushenyi mweninga mbi yari yo witariza polisi ukara yakubuzabuza za wa OC station rwashamiye oteke complaint yawe wale OC station rwashamiye atakubasakwera haro DPC za district haro ba DPC DPC yatakwirire ntungam haro regional police commander wambaro kutwara region yona umugambere shongaza ona rujya ngo babona abantu nuko baba compromise kugira ngo faide ya leta kutambaraje waraba muto babukomira umucome umukushobora wareka ngo bondi ne yawe endagano yawe nka suspect na police committing ku uraza kuburiho aho barakwendere ukugira ngo babe bakurikwire meanwhile ukuchondoza kugenda misho